U Srbiji svaki drugi pacijent za izabranog lekara u stvari bira Google i čim nas nešto žigne, mi lepo na Google ukucamo simptome i onda sebi uspostavimo dijagnozu. Naravno, uvek se potvrdi da naše najcrnje sumnje da imamo recimo rak, kugu, sidu, ebolu i da ćemo sutra umreti gotovo. A u čemu je tu problem, reći će nam doktorka Snežana Mladenović. Ali problem je u tome što se mnogi simptomi poklapaju kod velike vrste bolesti, odnosno budu veoma slični i njih jedino može da razlikuje lekar. I mnogi pacijenti dolaze u ordinacije uplašeni jer su na internetu na svoje simptome našli najstrašnije dijagnoze. Tako je, ali tu se priča ne završava, ne utvrđujemo samo dijagnozu. I na nesreću idu korak i dalje, tako da kod doktora dolaze tek nakon što isprobaju razne terapije koje same sebi propisuju, a koje uglavnom naprave više štete nego korist. Njihovo samolečenje lekarima zadaje veliki problem, jer prvo moraju da se saniraju njegove posledice, a tek onda da se pristupi pravilnom lečenju. Ali doktorka, šta da radimo kada ne možemo vas da zovemo u pola noći, a moramo da znamo šta nam je, zar nije internet nekako prva pomoć? Preko interneta mogu da se informišu samo o nekom savetu, o ishrani, o fizičkoj aktivnosti, o stilu života, ali nikako da se leče na taj način. I dakle, ništa nema bez pregleda i to u lekarskoj ordinaciji, jer se preko interneta ne može lečiti, već se mogu samo ljudi informisati. To čuli ste, Google je informator, a lekar je u ordinaciji, mada Google najavljuje pravog doktor Google-a jer su prepoznali da nam u sve ostalo instant, treba još i instant dijagnoza i ljudi angažovali čitav tim lekara kako bi u buduće informacije bile relevantne i iz medicinskih izvora, ali Google ne može da vas pregleda, a ne može ni da bude zgodan kao vaša zubarka ili možda lekar.